kami persilahkan bersiap-siap yang memegang nomor undian 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasula la'allakum. Bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede rekod. Bang nah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
Dan dewan juri yang kami hormati, yang barusan tampil bernama Muhammad Rafi Ramadan, utusan dari dusun T. Rajanago. Untuk peserta selanjutnya, pemegang nomor undian 05, pemegang nomor undian 05, golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatil lahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. Tampil bernama Safira, utusan dari dusun T. Rajanago. Untuk peserta selanjutnya, pemegang nomor undian 12, golongan tilawah, akan membacakan surat Ali Imran. Akan membacakan surat Ali Imran ayat 1. Kepada pemegang nomor undian 12 kami persilahkan, dan bersiap-siap pemegang nomor undian 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini lompat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, biasa aja ya, oke biasa. Lihat, oke biasa. Yuk, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون
golongan tilawah akan membacakan surat Ali Imran ayat 1. Surat Ali Imran ayat 1. Kepada pemegang nomor undian 36 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min Utusan dari dusun Kampung Jawa.